buri ndani muri Yesu ubuhere indani turabona bimwemo ikintu gishingiye ko cyane turi mwemo twebwe kugira ngo ubuzima bw'Imana bube bwomeka muri twebwe tubusohore hanze ibyo bihagaze muri Yesu zacu rero twabaye abamashasha muri mwemo tugororoka kandi twera rero ibyo bintu byose kugira bikoreke ni uko data Yesu namwe muyera barakora kugira ngo tuba abantu bera bari sana barimo kugoroka kukuri kugira ngo ibyo bishoboke mwemo yera bise uruhara runini cyane Yesu yavuze ngo nzorukira mu mwitsi umufasha mu conseil mu avoka ubashirima mu gutuburanira nzofata ku byanje agakumika bamenyesha mwemo yera hariho yiyesha icubahiro ahari kugira ngo adukomereke ibyo Yesu ashaka ubuzima bwacu uno munsi Yesu ntari mu isi mu byo fizike ari mu isi bice muri mwemo yera haleluya Yesu ari mu isi bice muri mwemo yera tutavuze ngo agiye kwa data nzorukira umufasha kugira ngo azoze muri mwebwe abigishe byose kandi azobana namwe ibintu bidashira uwo mwami yarafise rero uruhare rukomeye cyane mu kweza kwacu muri sanctification yacu arabikora Abitesalonika ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 13 na 14 Abitesalonika ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 13 na 14 Bambere cha kabiri umurongo wa 13 na 14 ni nabisana kama kabiri Abitesalonika kama kabiri cha mbere ica kabiri umurongo wa 13 na 14 havuga ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu iradukwiye kwama tubashimira Imana kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranije mwumve uhereye na mbere yawamurongo bavuze ngo uhereye kera abavuze ngo uhereye na mbere ubwa mbere na mbere Imana yabatoranije ngo muronkere agakiza mu kwezwa na mwemu no mu kwizera ukuri urumva muronkere agakiza turonkere agakiza mu kwezwa na mwemu par sanctification du Saint-Esprit turonkere agakiza bavuze ni ibyaha turabibabarirwa twakizwa urubanza rwe bidashira je to muri Kristo Yesu tarubanza turiko ibyaha byacu twabibabariwe byose nta byaha bari kiduharurako ngo ibyaha byacu tuzovyiri kukundi ibyaha twabibabariwe dukizwa urubanza la condamnation éternelle nta rubanza nzoja mu muriro twebwe siyo tuko tura destination yacu ni mwijuru naravuze no munsi turi no mwijuru biri tugereza ko mu mwemu zacu twicaye na Kristo Yesu no mwijuru aho Yesu yicaye mu bwa data na John yicaye mu kano kanya je tuje niko nakomereka muri kano kanya niko ndayibona mu ijuru haleluya niyo ndi haleluya turicanye nabwe kandi ntibaze ngo nagiye jewe nabo niyo muri okay amen Imana ishimwe cyane nivyo yabahamagariye mwumve mu kwezwa na mwemu no mu kwizera ukuri 14 nivyo yabahamagariye ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajejwe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo haleluya mwumva finalite yacu kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo rero hari amageza kurondera ubwiza bw'Imana cyangwa mwemu w'Imana akora ibwacu tweza muri twebwe umunsi wizera si ibintu bigenda biraba mu buzima bwa misi yose uyu munsi wakiriye Kristo Yesu wari umukiza aguha ipake mu bintu byose ukeneye mu buzima bwa misi yose muri icyo nacu harimo kwezwa sanctification kugira ngo pale sanctification yiwe uhinduke ubwiza bwa Kristo Yesu iyo uratambuka abantu bakubona ku bwiza bwa Kristo Yesu utarinze kuvuga cyane ngo wivugire utarinze kwigwanira abantu bakubone sinzi ko murabona abantu ushaka kubona ko kijiju tutanamuzi murabazi ko kandi arogene ko muri murabona ko muzimara ko kijiju yarubiriza umuntu kamuraka ukabona yuzi arakayangana akona arakayangana ibyo bwiza bwa Yesu Kristo igerageza muri sanctification biraryoha cyane atarinze kuvuga ukabona umuntu yuzi igikundiro cya Yesu Kristo yuzi amahoro n'umunezero atarinze kuvuga ukabona hariho uyu muntu kweri nk'aba ndashaka kumumenya hari n'abantu umuntu bashaka kumumenya ugashaka ndifuza kumenyana niba bashikira mwebwe ndifuza kumenya kwema kuko uwo muntu vrema ko yuzi ubwiza bwa Yesu Kristo yatwambitse icyubahiro cyiwe ubwiza bwiwe aho turi bose turabugenda na rero turabugenda n'ujyana urabugenda uri muri salo urabugenda uri muri dushe urabufise uri mu isoko urabufise uri mu modoka ugenda n'abaguru uri kwimatabara urabufise
nico tuma aho uri hari ambiance umwanya wose kubera wambaye ubwiza bwa Kristo. Bene data, niyo kristianisme rero nibwo buzima bwa Kristo. Ubuzima bwa Kristo si ibintu bya grave ni compliqué. Imana arabyoroheje, turabikomplika tuvuga ngo tahura Kristo Yesu, ariko Imana ashaka ko kino gihe generation yacu tubitaho. Muvuga muti amen. Ishaka ko generation itandukanye n'andi generation y'abana, generation yoherera gakiza, atari generation igenda ifunze isura n'abashavuye. Imana iseriye ko n'abaseriye mu meseriye nawe. Imana iseriye iratwenga. Haleluya. Irabisesurira Imana. Ko niyo yaje gutwenga, nje twatwenga natwe. Agakiza si stress ye. Agakiza waseriye muri Holy Ghost, muri mwewe. Haleluya. Uranezero ko muri mwewe ngo harimo amahoro n'umunezero. Sukurya no kunwa n'amahoro n'umunezero muri mpemu yiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ntabwo Imana irabikora. Ikindi nacyo nashaka tubone ko mpemu yawe abantu bafite ikibazo gikomeye cyane. Hari abakizwa benshi bazi ko mpemu Imana ngo bavamo aguma agenda agaruka. Aguma avamo agenda agaruka. Asohoka bakora ikintu biyumvira nabi agaca agenda ashaka mpemu yaragaruka mpemu. Icyo ni ikibazo gikomeye mu bakizwa benshi. Nagahora ndabyiyumvira. Kadusoma Bibiliya turabija nicyo bivuga. Hashobora kuba umuntu afite ikibazo yamahamagara mpemu ngo agaruke, ariko mpemu ntakuvamo kuko akuvuyemo uwo bwoba wowe ukubitize rero byasiriye. Abitesalonika Abikorinto ba mbere ba kabiri, Abikorinto bakanasaba umuntu afite ibiro by'igifaransa asomere Bibiliya y'ikirundi bivuga nabi. Cyo gituma abantu muzi igifaransa ndabasabye ndabahimirije urunde birazi igifaransa. Uzisome zose zaba biragufasha. Uzi nakongereza usome, uzi igiriki usome ikigiriki cyo gufasha. Abitesalonika Abikorinto ba kabiri igice cya mbere 19:22. Abikorinto ba kabiri igice cya mbere 19:22. Havuga ngo umwana w'Imana Yesu Kristo umwe twabigisha ibyiwe. Twe na Silwano ni Silve mu gifaransa na Timotheo ni yari yego kandi ngo abe oya. Uwo ni Yesu Kristo. Ni yari yego kandi ngo yongere abe oya. Ariko muri wo harimo egome. Haleluya. Muri Yesu ni Yesu. Ni ego. Muri wo harimo egome. Iby'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome riri. Injo ituma ari wadutera kuvuga ngo amen. Ngo Imana ishimwe natwe. Muri Yesu ibintu byose ni Yesu. Ni amen, ni ego, ni we. Nta moyo muri Yesu Kristo. Harimo ego. Nje tuvuga ngo amen, Imana ishimwe nawe natwe. 21. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yatobanuje amavuta. Niyo idukomeza, niyo twafermisa, celui qui nous a fermé. Niyo idukomeza kandi inkomezi muri Kristo Yesu. Idukomeza muri Kristo Yesu. Kandi yatobanuje amavuta. Yatobanuje par l'onction. L'onction ni mu yera. Yatobanuje twasiba yuko umuntu wese ari Kristo afise amavuta. Afise onction. Arama atandukanye cyangwa yavuga ko megano kazi naje kwigisha. Ariko umuntu wese ari Kristo afise onction muri we. Hari onction de service, onction de position. Amavuta y'igikorwa. Hari igikorwa umuntu Imana yamuhamagara yamusigiye. Nta muntu atadukoze w'Imana ikindi kintu nagira mvuge. Bazwi abakozi b'Imana cyo duhagarara ngaha imbere. Mwese muri abakozi b'Imana bicaye ngaha. Turabahereza ib'Imana ko birivuga. Rero hari onction wasizwe mpemu yera muri wewe nk'ikimenyetso. Hari na onction y'igikorwa n'ibintu bitandukanye. Okay. Rero havuze ngo kandi 22 kandi niyo yadushizeho ikimenyetso itugwatiriza mpemu wayo mu mitima yacu. Yadushizeho ikimenyetso itugwatiriza mpemu yayo mu mitima yacu. Shaka mutafise bire ivansi kuri 22 asome cyane uwo ukerebuse adufasha. Umurongo wa 22 mu gifaransa ufise bire igifaransa. Aha soma cyane mademoiselle. Il nous a marqué dans son ikidodo ugenda bukebuke. Yadushize ikidodo. Haleluya. Yadushize ko ikashe ikidodo. Iyavuze ikidodo muri Bibiliya y'ikirundi ngo ni ikidodo gisanzwe. Ariko cyari ikidodo kera bafata n'umuriro. Bagafata ikidodo bamatwara bagaba tatuwaje ku mubiri.
bashaka ibintu bicapako bijya ibintu bivako muramaze gushaka ibintu bivako rero bo bamata umuriro ikidodo bagashirako ahandi bavuga ngo bakoresha kwishashara ishashara se no bivuga mu kirundi ishashara benshi bamwe bayizi ni ibintu biyonga bagashaka ikidodo kimenyetso kubugisha kinabaza kugisha ko kashe kidasubira kuvako yani yari kashe sanzu batugiye ngo Imana izo kimenyetso muzamarke dansu nabizo kimenyetso mwumve kiri kintu yakoze mwumve wewe mwemu Imana izo kimenyetso ufise ikimenyetso cyane mu yera muri wewe okay tumve les arts de l'esprit il y a une différence avec il nous a hypothéqué par son esprit. Nous avons dit que c'est hypothéqué. Il y a un droit à tirer. Nous avons dit que crédit, à quel amafaranga ko ikintu inza akayipoteka akayitanga muri banki y'amaporo zayo bakamuha amafaranga kugira ko igikorwa rero Imana cyakoze yatwatirije twebwe ije gwati abantu 6 ni bari avanga namaze kubagura ubwo mu cyambere yamaze kugura wewe yaguze ko ingwati ya mpemu yera rero uwo mpemu yera yaguze ingwati gusa ni nikidodo muri wewe nje tuma rero mpemu yatakuba kuva mu agenda acagaruka ikashama tubisha kwikasha ahantu ntiva haleluya rero abantu bisukuye ngo bagenda ngo byagiye please muza kwigisha umunsi wemereye ufise ikidodo cyane mu muri wewe okay rero mpemu yera akonje gikorwa cyo kudushiramo ko tugira abantu bere icyakabiri Imana ni twese kigira kane bamwe cyambere Imana turarije kera cyakabiri twandusabera muri mpemu zacu cyagatatu mwema yano twese icyakane Imana ni ikora igikorwa cyo gutweza Imana ni ikora igikorwa cyo gutweza nk'ewe urumva ko ni mwema ni Imana sinshaka kuja muri divente cyane Abitesalonike abambere 5:23-24 Abitesalonike abambere 5:23-24 Abitesalonike abambere 5:23-24 havuga n'umurongo ukomeye cyane ngo kandi Imana nyina amahoro abe ariyo ibeza rwose Imana nyina amahoro abe ariyo ibeza rwose kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira avuze ngo Imana nyina amahoro abe ariyo ibeza rwose qui vous sanctifie entièrement ni tweza rwose Imana rero imyemu yanyu ngo n'ubugingo bw'umushaha hamwe n'umubiri ni esprit âme et corps mu Gifaransa imyemu yanyu votre esprit imyemu yanyu hamwe na âme yanyu ivyumviro byanyu hamwe n'umubiri wanyu ngo bize bizigama ni Imana ivyeza rwose rero igikorwa cyo kwezwa muri esprit zacu ni Imana igikora muri âme zacu nawe n'igikora cyo Paulo avuga ngo muhinduke rwose mu vyumviro byacu soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence rero no twarejeje muri esprit zacu ariko Imana ikira kuri igikorwa mu mishaha yacu je tubabiri ngo umuntu ni umuntu afise mwemu ifise umushaha ariko iba mu mubiri l'homme est un esprit qui possède une âme mais qui vit dans un corps rero Imana ikira kuri igikorwa cyayo muri twebwe umurongo wa 24 ukomeye cyane ngo ibahamagara yo kwizigirwa no kubikora izobikora mubwe mutamere ibahamagara yo kwizigirwa cyane kugira ngo ibane ikora igikorwa cyo kubeza rwose entièrement rwose ihangana kuri icyo gikorwa ku munsi iguma ikweza muri wewe mu mubiri mu mpemu no mu mushaha ubwo muhinduka Kristo nturakira ukuri uguma wakira ukuri ijambo Kristo ijambo rya Kristo iguma ribakire muri wewe ubundi bakristo cyane ukakira ubwo kuri muri wewe ukakwakira ukakira umuntu n'ingabe kugoka by'Imana mu buzima bwawe Imana igenda hindura ivyumviro byawe ugenda watransforme ku munsi ugenda hinduka ibintu bitagenda neza muri wewe umwemu wumve muri mwemu yawe uri umuntu wayijana kwijana muri ame yawe Imana icyaguhindura umubiri wawe ugenda wikonforma n'ivyumviro byawe muri mwemu yawe ndetse ubuzima bw'umukristo buhera indani muri esprit mu kugira ngo ijambo ry'ukuri wa Kristo riza rihindura ivyumviro byawe umaze guhinduka mu vyumviro umubiri wawe ushobora gukora ivyo mwemu yawe kirakora haleluya ndetse n'ikibazo dufise abantu benshi bashaka guhindura umubiri wabo bakibabaza bagira ibintu bakora ibikorwa byinshi bibabaza umubiri wabo kugira ngo bashobore gushikira kwezwa kw'Imana ariko Imana ikora ibintu biri kontra n'ibyo abantu bakora Imana irenda indani ica hejuru
kuhamagaza hanze ishaka ko impamvu zacu zikomenika ibyiyumviro byacu hanyuma ibyiyumviro byacu bijya bigira umubiri wacu umubiri wawe ukora ibyiyumviro nicyo gituma ikibazo dufise ni ngaha changement za mentalite ikaza akizwa benshi bafise n'ibyiyumviro langaje yabo hari ivugo y'abantu bamaze kumenya Kristo iri langaje yo mu buntu bwa Kristo Yesu ariyo langaje y'umuntu amaze gukura mu Mana haleluya abapepe nibo bakivuswa bavuga abanepios abo maze gukura hari langaje zo kubwira haleluya iyo langaje hagaze mu cyumaze kwakira mu mpemu yawe impemu yawe ikakomenika ibyiyumviro byawe ame yawe ugasanga ugiye uri conforma uri conforma n'indani icuri ndani nje tuba turabakomenika kuri kwa Kristo kugira ngo mukwakire mubwire ibyiyumviro byawe hama mutangure kubigendera haleluya usanga wabigendeyeho Paulo ngo ukore uko mwumvise Kristo ngo nuko mugendere muri we marchand mugendere muri Kristo Yesu mwamubwiye bihagaze muri esprit Imana rero yo kwizigirwa nizo nabikora amen utavuga washize muri mwebwe nibazo nagisozera ubwo mutamene nibazo nagisozera Imana ikakora mu buzima bwawe Imana ikakora kuba cyayo mu buzima bwawe ikahindura ubuzima bwawe ikahindura ibyiyumviro byawe mentalite yawe ishaka guhindura ibyiyumviro byawe ishaka kubaho nk'ukuri ubaho nk'ukuri icuri muri Kristo ishaka kubaho muri mani nshaje Bwana Yesu asifiwe sana ari umuntu kwiruka ubuzima bw'Kristo buraryoshe n'itanga buraryoshe ubuzima bw'Kristo buraryoshe bubihira abantu batazi Yesu Imana ikora guca twese ikindi naco twarejwe muri Yesu Kristo no muri mpemu yera navuze ko ari data Yesu na mpemu yera barakorana tuvuga ngo reka turebe umuntu ase natwe barumvikanye rero abikono ba mbere 6:11 abikono ba mbere 6:11 ariko Genesis 11 abikono ba mbere 6:11 Pawulo arabwira abikorino ababwira ibyo bari by'ubusambanyi bagendera n'ingeso mbi bagenderamo ariko abigisha ishuri bari muri Kristo Yesu abibutsa ashaka ko mu wacuna n'ukomeye cyane ava ngo kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri ariko mumvize amajambo rero ya majambo mu gifaso ndayakora na biri gifaso tuka ngo ariko mwaruhagiwe vous avez été lavé mwaragiwe duje mu bwabo ti amen haleluya Yesu yabwiye Petero ngo yagize dushe akeneye kugira dushe rya kabiri akeneye koga kubirenge gusa mwebwe rero mwaruhagiwe vous avez été lavé mwaruhagiwe mwaragiwe dushe nziza y'amaraso ya Yesu Kristo okay mwaruhagiwe ariko mwarejejwe vous avez été sanctifié haleluya mwumva ijambo mu gifaransa ngo vous avez été ni mwarejejwe ni action yabaye kera ni igikorwa cyabaye muri kahise si igikorwa cyo cyabona muri kano kazi cyabaye Imana ibana nyikora gusa duyingura mu by'uburo byacu ngo duse n'ibyo turi muri mwe zacu mwamaze kwezwa ariko mwaratsindanishirijwe vous avez été justifié mwamaze kugwa bagororotse ntimuzabagororotse gusa uko mugororoka no munsi mu mwe muzari bari barabye muragororoka cyo Imana gusishishaka tumenye cyo turi tugeze mu bugororotse muri nose kuburyo abantu turabye bw'abatege n'abantu ba Kristo haleluya nitujya kwijistisha urega narakijijwe nani uravye mwari muzo nakijijwe ya itekana ubuzima bw'abasho gutembe muri wewe abantu babirabe bitayenze kuja kwabwira nuza kubinginga oya jewe ngikizwe nagiye ahantu twagendana na jeune twagenda hama umunsi muri itora ndavuga ni foko bamenye ko nakijijwe kwe nditora barabajene mu bantu kinini nja kwirigara ryo rigaragenderako shitseyo sangere mugabo twagendera muri bwo barimo je nanje nje kwemera nasenze treseri buga ntibara ndagiye wabona ko nakijijwe nakibiyeri shitseyo ntawe twicara ndahora savuga menshi ndahora narumviriza ora ndikanda muri mana bakobwa yiga narakijijwe nani ngo ndi mutu yose mu baribiyeri umva niko nijisisha mavyo je ndi mukizwana hama turatera inkuru ala abajene bare abahungu bakumavuga abakobwa umwanya munini watakijijwe mugabo abantu bakijwe se mwese se muvuga mwe muvugira Yesu gusa n'abaverse menshi urumva bakumavuga abakobwa bavuga ibintu nk'ibyo hama atari inkuru sanga bandujije ububasha ko nayo bwana gicoro naba nijisishe ntangura baravuga sanga nataye bagatufu
na jewe nanama gaturufu rangaje yanje sanga ni yarangaje sanga nataye muri za nkuru zabo rangaje yanje nza no muje ngo arambwira warakini yanje ngo nama ko akijijwe ngo nawe utandukane na twebwe ngo urashaka na twebwe ngo n'amatari ngo nawe wataye turufu kwanza wega na urabizi numva muri jewe waba umushasha ari mu ishusho y'Imana kugoroka n'umukozi ku by'ukuri numva umengo ararize icyo naceho baracima gurukanda ndakagataha nacinda mu cumba ndasenga ndarira Imana Mana nihindura imvugo yanje Mana nihindura mbagera baracenga mu mvugo ubwo nyene eka muganga arasenze kandi Imana yarafashe yaranyishuri kubona ko ndahinduka amen haleluya nubagiye cyo ntabwo amateru mugasi nivuga byari urumva umvuga ibintu byiza bwagiye murabiba nawe okay mwarejwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mpemu w'Imana yacu mwarejwe muri Yesu Kristo no muri mpemu w'Imana yacu twamaze kwezwa muri Yesu Kristo urumva ko ari igikorwa Imana data ikora Yesu akora na mpemu w'Imana bakoreye hamwe kandi Imana yakora mu buzima bwacu bwa misi yose haleluya rero Imana iguma ikora igikorwa cyane kuje utweza muri tugu no mu byumviro cyane tarasaba tubaza mu byumviro twamaze kwera imbere y'Imana turabantu tongera kwera turabivuze ariko ibyumviro byacu teza kuba conform n'ibyo turi muri mu zacu muri nk'ebu kibazo dufise ni ngaha ahane zacu ibyumviro byacu ko bihinduka niko narangaje yahinduka niko ubuzima tubayeho buhinduka mugambi hagaze muri nk'ebu zacu hama ikindi gikomeye cyane nuko turi ingoro za Mpamuyera iki ni ikintu nkunda rwose ndagikunda rwose turi temple y'Imana ariko rino ba mbere 3:6 turi temple y'Imana ibi ni information kugira ngo ikuze kwizira muri wewe nubatambuka kuzi kuri ingoro y'Imana ariko rino ba mbere 3:6 13:16 hamwe n'abikorera ba mbere 6:19-20 ariko Contexte 19:20 mwanza gusoma umurongo wa kabiri mu nyuma okay hava ngo mbega ni muzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mwene w'Imana aba muri mwebwe umuntu niyo nona urusengero rw'Imana Imana izomurandura kuko